Koktisalo 17 Bodhjungnagar Wakhinagar Constituency Amchaio candidate Runiel Debbarma ManjakmwngoKhlaijakha Kaisa JoiningPanda or Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 72 family and 170 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana. Bodolni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok. Asalo 17 Bodhjungnagar Wakhinagar Constituency Amchaio candidate Runiel Debbarma Yakarwi 24, 25, 26 BJP Bodolni Board President Rajiv Das der Nilu Das Tipra Motha Bodolni Bana Romkha Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 72 family and 170 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok. Asalo Koksana Nethangai candidate Runiel Debbarma Saka Bubagrano Logirwi Paine Edishi Chong Bariwo Thansani Mariwo Bodol Kaplai Khlainani Bagino Tipra Mothani Bodolni Bana Romkha Khanai Sini dolo borok bubagrano logiruna hani Thansan Phanno logiruna hani Paine Edishi Chong Bariwo Kaplai Khaine hani Tebo boot marginti Tai BC election ni bagibo borok Tipra Mothani Kaplai Khaidan bagite phankai Omoin tini sini Tipra Motha party wo borok যোগদান রূপেকা লগি রূপেকা এবং সিনি চবাবো বড় তিনিনি পান্ডানি বিসিংতwi সুমাইব ফাঙ্কা সিন লগি তংনাই এবং সিনি ও বনিকে চমনি আমচাইও অরনি লুকুরক অনেক বঞ্চিত লাঞ্ছিত কারণ কি ওমো এডিসি এলাকা খবজাবো এডিসি এলাকাও ক্লাই ওমো বনিকে চমনি পার্ট ওমো রাজীব গান্ধী সেন্টারটা গরো থাইসিং সিন কাকু সাইখনার কানা বড় বসিকে 2017 সিম বিজেপি কান বনিকে থংজাকা ওমন তিনিনি ও পান্ডানি বিসিংতwi আং সানমুসু অরনি সমগ্র Tripura hindi sini wanjibo suni lukurok ba ang bongni gana ba sai tongle tabung sini ebong bongni jek phaide jongmani bongni wanji ang phaide edi sini bisingtwi tai ebong blog ni bising sir busuk family busuk butars oza pray 24 25 26 pray thaising take se khajakni 70 family ni pray 70 72 family ni pray 160 70 butar join Bodhjungnagar Nesimi Boyani Koktum Chini Khorang